Бүгінгі фильмдері жеттіқтірі Нұрбатағы главный врага Анталия Николаевна Павлова, тенне Нұрбатағы Роспотребнадзор территориальный отделениетін Халайшты Андрей Алексеевич Федоров төгені. Это бүгінгі кәпсетейбіт теміреттен бұл кәрінкенге бұл COVID-19 ғыдыр қайбетінің хелестен бұтуға кәпсетей бареттен білінге обстановкаттан хағалыққа білген өнер болуғын өбіне ұсынан тәхәл бәкке жағат жари әнтәхән қаддық барын хәрі плохо вакцина бұғы бере қаддағай. Күнде нұрба ұлығына ұқтақтыры. Коронавирусная инфекция бүтінне Российской Федерацияға, республикаға оны бігер ұйымыдығар бір әлбей тұрар. Опсайынан бүкінге хүйс отутыкке ұрақтақпыд. Бұл лабораторияна бігеркенмет, оны лабораториядан бігеркенмедақ ковид ұрылақ жондар бұд. Нұрба ұлығығар хүйс 15 кейімтен әджар. Тон хеттеті амбулаторына, ола бітір жетігер. Онна отутағыз ұрық стационарға емтен әджар. Бирней балыатыгар буригенарный ковидный центрга 13 ұрық емтен әджар. Онна Жугускай Коракка республиканская клиническая балыяға төт ұрық. Опсайнан әлбәқ нәхелекке коронавирусная инфекция бар. Окулдық хамы әлбәқ ұрықтақ нұрба коратыгар. Опсайнан хеттон ұрық бар, нұрба коратыгар. Амбулаторный әмтенәтші түрдің хетті. Ол кәнеттетон Антоновка нәхелегер, Октябрьская нәхелегер, сүрбе үс ұрығы әмтенәтжар. Онна дикімде нәхелегер бар, қатын сығы, Акана, Чкалов, Күндәді, Онақсыт, Мар, Чаппанда, Малыкай, онна сайлық нәхелегер ұрықтыр балылар. Тугопсайнен бұл өрі тұрғыттан лабораторына подтвержденный инфекцияден олады бұл рыңғыттан тығынчал түйіс түрдің әтті кейігі жүбіда оларттан 200 сүрбеті оға оғылар тығынча 210 кейі оған жондар. Үтер біттірі бұл өріттен тығынча 200 сүрбалты кейі стационарға әмтінен 301 кейі әмтінен тақсы бұда. По вакцинации әттіқ бітіне Бияға 90 үй, бұғыл 90 үйттен опсайын 9 тығынчаттан тақса вакцина кәлбеті. Вакцина арас көріңінен бие вакцинацияны үйті әджіппіт, ол күрдік Спутник V, әвітер ковид вакцина танғағалауыппыт, білгіндәме вакциналығы жәуіт. Бұл вакцинаннан оннаттан эпивак корона ден ковивактен вакцина кәлі әджіпті 200 бейін кейі. Ковивак вакцинын тұрыр бұппыт. Онна бұл кәннеке Спутник Лайттен вакцина кәлбеті білгіндағаны бар, жондарылған жандар. Бұл әлбәқ вопростар әме бияқа WhatsApp нөңі әведер Instagram ұтығар керәтші хан кемнеққа Спутник Лайттен вакцинаны тұрыр алдар дед. Ол күрдік Спутник Лайттен однокомпонентная вакцина ден. Олата атын вакцинаны Спутник V қолығыр, эпивак, ковивактен вакциналары икките турорар боллақ бұтына, бұл Спутник Лайттен бейдері берелер вакцина. Бұл маны ұлықтарына да уже өджі хаджы бұт жондар, ковидынан әбетер әрде вакцинаны ұлбыт жондар. Бұл білігінге хана рекомендацияндан пандемия береметігер вакцинацияны ғылға икките ұлыққанады дед. То есть через каждые полгода. Онтон коллективный иммунитет өске айтағана бұл вакцинаны ағуын бірген ұлақан нехелене ұлағана пандемия күтчіқтақ, оқ болуқтақ, ол кәнне чоғына бейге вакцинацияны сылға бейділер болуқ бұд. Против гриппа бей уже өрсілерге сылнайы ұлабыд, вакцинация ұлабыд, ол же күрдік ковид ұтары вакцинаны мехілгі бейді ұлар болуқ бұд. Ол ұлар бұдығар бейеға өссі дағаны әлбәқті вакциналынан нада, коллективный иммунитет болуын нада, ол күрдік опсайынан бейін үрба ұлығығар 15 тігінші ағыз сөздердің алтта кейі оларар болағына бұл статистика ғыпыратынан ағуын бірген мәден олата 12 тігінші 12 артығынша кейі вакцинаны лықтақ. Хорақтар мәйтелдер бұл вакцинаны өджі-өджін
Это, конечно, иммунитеттері бар болар. Оғынан баран вакцинадан бұт иммунитет ордық күштіқ болар. Бүтін әме вопростарыме керелері олы, ұйдалар дағаны вакцинаны ұлбыт жандар сен бір өйджалар ден, өйджалар олғынан баран бе әме статистика бұт көрдірер. Бұл вакцинаны ұлбыт кейі вовреме әрді көрдір бүт болағына ырыта арый чепчектикит ахар. Эбитер болған олықта өйде соғын әмейіп. Аты бірген қолыра тоққа тәліттерге бұл ұғыянларға болдың түрік бүт қаяндан вакциналы мұттен болуқтақтен. Мантағанып түн қолыра бұл вакцина көйен ұлбаттыныр балдар, бұл метатуот ендендір балдар, бұл маны ұлаған бір әлеге қайдақ болар. Метатуоттен қанық бар вакцинаға бар. Ол күрдік бұл вакцинаға, против ковида вакцинаға әме постоянный метатуоттен бар. Эвенна временный медотвоттен бар. Ол бір временный медотводка ән білеген өйді хадыр боллаққана, ол туғар орви, насмарк, әвдер туғара хроническай өрін көппет боллағана, бұл вакцинаны пока ұлбаққын. Оны біраз көрін баран бағарыр. Ол бір бұланы 2 неделяға тоқтатуын хеп, әвдер 1 неделяға тоқтатуын хеп. Онтан уже бұл вакцинаны әмтенен үтөрен баранған ұлыққан сәп. Онтан постоянный медотводтар денеме балдыр. Ол күрдік бұл қолы бір кейі онкологическай өрітінен күштәк әмтері ұлғаджар болғаны кенеға бұл медотводтен болыр. Онытын иммунологический иммунитетін мөлтәп кейі әме бұл вакцинаны ұлбат, әме әмтені хаджар біреме дегер. Онытын бұл біраз фельшер көрін барын бағарыр. Кене қайын ұғын хепту, хуқту де. Біраз қағатан бағар батағана, ол бір болғаны үйретел бәқ әвдер инфекциялақту, әвдер болғаны кене анафилактический шок деп атақандар тоқылғар реакциялығы жүріп болғаны участковый бұраға иммунологический қамғияға документін түйерер. Иммунологический қамғияға өріқ бәті кәрді, кене документтері бар болар, направлениялақ біраттан, оны иммунологический қамғия қасты бірастан тұрар, ол кене уже документтарын амбулаторный картатын көрін баран, өретен баран не бағарар, бұке пока вакцинатын қасары беремеға ұлбатты. Онтан беременнейдерге медотвоттен, олғынан баран хүтбе неделетін кәне бұл беременный жақтар ұрылақ, әлбәқ ұрылақ группа риска керер болғана, олар болғаны кене қасақырны дебеттақ, улахан степеннағы жүрениялақ, давлениялақ, ұрылардақ болғаны, бұл кене қол бір ковиднан ұридағына риск угрозе жизни күштәқ болған бұл лучше вакцинаны тұру орын дейлер. Бұл ученыдар үшіншіен көрбеттері интернетқа бар, кәпсейлер, әдәлілер туықтағында жайыды хоқты. Онытын грудной скармливанеден оғыларын әмтері әдер жақталылар әме бұл вакцинаны ұлбаттар. Оғылары тегір сағат олады. Олары кене етін үйтіненері ағыр болған. Онтын ұлақан қолыр иккілі үстіғ оға етін әмер онады толыққандық әттіғаты ағылық құрды болбадық. Просто психологический бұл маматын әмер болғана кене ұлан әме әп. Андрей Алексеевич Токапстиевтен егінен халдыққан бұл хегетелді аттан бұл контакты ақтары бұл ақынға ғырықтары түкірді әңгі күшкелері хал бұдеген мұттың бұқайысқаға хүлдіға қандақ баран ері. Сәп, өте күннен болуғын ұлықтақтыра Опсайнаты бейтерді бит управление Роспотребнадзора ден бартынан бұл сүрінден бұл эпидемический процесс ден опсайнамды қатты бұл коронавирус пандемия кәметі барты тоқпар инфекционный эпидемический процесс ден онына сүрінден бұл эпидемический процесс үздігіноттан тұрарын белегет барасы да тақпында источник инфекции это больной человек ден ырақ кейбіт пути передачи ден 2 звенота бұл бейбілер бекуду коронавирус халгынынан онына контактны путем берілдер онына звеноттен восприимчивый организмде здоровый кейіпі. Бұл тоқпар үст звеноға бейік үске профилактическое мероприятиялар қаян ұтан олар бұд. Например, кейіға изоляция, бұл ұяға предписывайдан әмтетәхін бұл кейіне жетігер олардан қандада жеватын күрдік. Ол күрдік пути передачи тоқтотор күрдік разрыв инфекции боларын күрдік жоннор маскалақ сыджақтарында да соблюдение дистанции еті бартағы бұл тоғыннеки дилбирінден этер боллахатна бартаны эпидемический процесс бытардан тоқтотон дальше тарған батын күрдік оңырлар тоқтар. Онна то бұл дұрова жоңа білерге күрдік вакцинация, кенен көміскер, онна то профилактика. Тенәхен онда мейті маска кетәхен қаяған бәдің көміскенәхен. Білген
районга нюбор районугар на контроль 165 кихи самоизоляцияны тутухан олары бүгүнкү күнгө. Ол курдук деревнелеринен этер боллакпына элбе хама нюрбага бар, Антоновка, Акана, онна аңалашны электеригер, онна ол курдук Марга, Күндәдә, Чаппанда, Сайлык, Атын сыһы, Малыка, Унычка алаптен. То опсай нюбор району 12, 11 нелекке, онна нюбор коратыгар билигин контактны жөндөрү. Булаталан изоляцияга меднаблюденияга болага көндөрүнө ачылды. Амбулаторун делеригер. Эти курдук сүрүндөн үлелер в основном по поиску контактных барар бигене, чтобы төһөннен элбэх контакт булан изоляция буыры дальше таргамадын курдук үленигите. Жоннор, например, ахары соһуяллар бу контактный бут 200 болла элбәтә буыры бут элбәнер. Бу сыйлаттан куттаны хоканада. Бу төһөннен элбэх контагы булан бут олорда бут. Төһөннен бие хәбәрләр әйтән мин манна хырттым ден кихи, например, вопрос оңор бутугар буыры кепсәйтагана очоннон жубигерини токтотот. Олен мен көрдөймете мен эле бу үләттерим оннан көрдөн буырыктарга тиен ханна хыжыбыкны ханна контактас быкынды такта бартын жиңнәхти манна хырттым манна кватча береме контактас демне текханат, потому что билинги штамнар более контагиозныйдар, олен түргәнлек таганалар, олен төһөннен элбэх контактный буламмыт олордон жетигер мет наблюденияга браска көдөрдөх бүтүнө буырыны токтотобут ден. Ол курдук болар. Ограничениялардан ханатар болакпына hem bir масочный режим во всех помещениях, закрытых помещениях масочный режим идденен турар обязательно. Соблюдение дистанции ханнык бар тариттага, будь то магазин, будь то любой образовательный да культурный даганы помещенияларга барта дистанцияны соблюдать линии отметкаларын бар болактактыр. Перед входом антисептик обязательно иддене. Тух бар тариттага независимо от форм собственности для работников обязательно утренняя фильтрация, термометрия барыхта, хандык таганы тариттага температуралык хыджерки үлэхет үлэлээ хуктакт. Эрдеттен хасырда келен температураларын кемнен билен уже бу жууп болан жетегер үтен өтө болуягас көрөгө барышайсы. Сүйүн билигин даже бу образовательный процесс бутагаланна, онны хама хүрүннен кайыттык бут ол болот. Например, температуралы хыджер или насмарк там или катаральные какие-то явления бар болана, он харазы олгону тутанылан билен жетегер таралдарын күдү жөнөгөр или скорыйга гана кайылар, чтобы ырах жажырого осколага береме дисака жибатын курдук. Сеп этенник болот. Onu tahanan üsse kelini barını kontrollanıları bilgin вплоть до атында жүттен келер жондар границаттан тура атактарына бияха сразу данныйдары келелер. Кинилер или вакцинациялары хок боллагына обязательно 3 күн егер однократно анализ бутсыртыттырык тактар. Onun tutar batak боллактарына эти административные нарушения болар. Onun жондар баттан би административный мера атарды. Онан дек марабын курдук эхитаз дойдуттан келбек боллахына вакцинация боллагын обязательно 3 күн егер анализ туттырык тахыт. Ол анализ кытын государственная услуга, госуслуга били токтор уктахыт эбет. Биги манна оперштабынан район оперштабынан тас районтан келәһин Жукускайттан онна все район тахаттан келбек боллахына обязательно или вакцинациялах болухуннада, или обязательно ПЦР туттырып болухуннада. Онны тун вакцинанын ПЦРын хок боллагына эйин местный оперштабтар бәйлерин полномочияларын 14 күнгө на изоляциялардылар. Онны олордон браттактар. Билигинде онда практика бара турар. Сеп ограничительно по массовым мероприятиям аспыт неделяга до 50 человек хаялыппыт көңүл берен турабыт. Бион кихиттен массовый мероприятиялар биохтактар, онна тух бар массовый мероприятие согласовано с оперштабом барыхта. Туга торжественный де тух тоңор хайыр болахатына обязательно оперативный штаб Ирбинского района заявка түйрәнгет көңүлләнгет бидергетер бараттах. Онды заявка каляна меха оперативный штаб на согласование гетер. Мөмкинләр положенияларыгар обязательная вакцинация, жондар вакциналах болуктактар или анализтах болуктактар, соблюдение всех мер личной гигиены. Онда то болар сейддер хадах вообще мероприятие боларын кинлер көңүллән барында биддере. Тухпар мероприятие болуктак мында. Несанкционированно элбек жон мустаханы билигиндагы болулак турар, элдер ханукаха онда бар. Onun урго улахан юбилейдери, конечно, то уже ракта мандык состояние олар бупут уже олеген мен өдүбүн. Аспыцылга көрбүттө юбилейдери хавай балары да бары болу жоннор мусталлар бир хавай балылар. Олеген
Тулуя Канада, билигин бу популяционный иммунитет вакцинация вот оған бірген болу дылы рыбыт атчердылы тулуян бу күшке бу вакцинация бар туру кемигер улахан мероприятиялары оңорбакка хаябакка ырын таргапакка тырытык кетеhe түйергитини мепем аппыты көдүякын барам. Ити курдук болар. Онда бу сүрүндөн профилактическая, это был инфекционный тоқтатырға сүрін профилактика өттен, специфическая профилактика өттен вакцинация болып. Бұл ұрынды вакцинацияра көйер, ондан танатын бұл специфическая профилактика өттен изоляция, хаяғын, тоқтатыр, маска кәдәйін, просто приостановление. Бұратық бұл ұры күшкі тарғаматын күрдің орау. Онтан деңәқтен тоқтатыр тоқпыттен, мера өттен вакцинация болыр. Олейін вакцинацияға күшкі кәлек қытыннады. Мен бұл бүгін бәлемнен мен анализ күрдік оңырдым. Атын дойдулар, таз дойдулар вообще қайдақ регионлар дағаны қайдақ вообще вакцинациялар бары тұрары, оны ұрылары қайдаға бітейден. Неге хедінлерем? Бұл бүгінгі тұрғынан хеданайды. Например, хама күшке вакцинацияға баран егер басты кеместіға сүріннен хытар дойду дел болақ күтайға білегі күдік 1 миллиард 300 килолар. Онтон кинилер уже миллиард килолар вакцинациялар. Думайте, 1 миллиард вакцинация уже жөнөрүн вакцинацияны алынды. Это тот бирен от населения, от плана взрослого, от населения. Килерге сутки заболеваемость хүббевесер кийгедир. 1,5 миллиарда дойдуга хүббевески күнгегедир, онда сутки летальность бирер кийгедир. Бейха республикага күнге этте хүчтүн таккада. Хүчтөдөн кийгедир. Күнге бу аспыт данайына көтөк 4 кийге летальность болду. Бу көдүн кайда кудук каян токтотон бу вакцинацияны каян олорлору. Ул жукурдук эме ондук примердер болокуна Израильге 64 бирген оңорлорулар. Бәте 10 миллион нехиленелер ахирге 6 миллион уже вакцинацияланды. То есть 100% взрослое население у них уже провакцинировано. Летальности 0. Как, докторым булалар, 14 ежедневно жырым булалар, но летальности там нет. Эдерен кудук барын Анталия Николаевна Петин кудук вакцинированный кийгеден хеп, вакцина ылымдаганы ыджибаппын хаяпы маска унустай денемен сыга. Ыджен хеп, но более в легкой форме, но атахар ыджен. Ыджитуен боростой тому кудук ахарда. Орохтор даже билбеке как носитель ахардан эхелдер. Олейн вакцинациялах болунда имбир средства индивидуальной защиты бутух пар мерын тутуха чахнада. Во время пандемии бу повышенная готовность берелен турар кемер. Эти же гуддугами Францияга, например, это тот бирген уже нехиленелерин бар. 65 миллион кихилары дойдутугар Франция уже 14 миллион оңорбуттар уже. Уже повсю ратан уже. Мы бях вакцинацияны оңорбуттар денете була. Индия уже 500 миллион кихини вакцинациялар уже. Ол же курдук США 200 миллионтан такка кийини. Бәте 300 миллион дойдуга 200 миллион уже вакцинациялар. Биехато, конечно, Россия бастыгынан вакцина оңорбут. Ылай бәйбитигер 4 вакциналахпыт. Тут вовсю бар, билигин тарганан турар. Тух бар, булойда көрөн электр битер бартыгар вакцина келен турар. Жоннорбут ондук мандык тух тирега хуок информацияларга, например, WhatsApp-нан, Instagram-нан, игнарас тухтарга видеороликтерга, игнарас суруктарга тегайлер эме. То, конечно, сыга ондук олин барларын көддөһөмөтө официальный бияга доктор баллар бу хахавыт тахири республикага да Россияда официальный сайттар бала стоп коронавирус или Роспотребнадзор официальный сайттар в любом регионе барта баллар оно данныйдыр в открытом доступе бар хайдах бу таргана төһөкиге ден олоро ен барта доступе онда баллар оно кирен тагайын вакцина тугунан роликтер хайдах жакчымандык жагарын кие хайдах жараны бартын ондо билигин интернет кемигер бошу тарганан турар билигин ити WhatsApp-нан эркелер хурак хаябакка именно тух сайт официальный сайттарга кирен көрөк канары деп көрдөмөтө. Ити жугудук эпидем кудук Израиль, Италия, Бастан, Бразилия тарган хаджы бар делбеге жаллар айтып итилерге вакциналарын үддеттен вакциналарын күчкө оңорон элбах туганандар ырыларын токтотон туралар билина кайтан туралар олен вакцинация тойтухаллах бәте-бәтинен атын дойдулар. Көддөрөн туралар бу хаддах кыйын вакцина эпидемияны токтотон. Онно
в Израиле, в Китае уже хасыр 200 пандемия волна инден уже хохон. Давно başı bol batağa da anam kinler. Потому что кинлер вакциналарын күскә хаян тух пар мероприятияны тутуганнар, маска кетеннер, мәнә мустубакка хаябакка бартын термометрияларын тереттелер үшүдүк оңорон контактендерин булаттан элдеттен тух пар мероприятияны налажын оңорондар нигерин токтотун оңоролдор. Олен бии вакцинация үтереме билин күскүллек бүтүннәр бийга булан улхан булан турар буройонга 12 артыгынчы кийин вакцинациялык тахут билинги тургунан этте тыгынчаттан таксара кийда тагыс тыгынча жуганы жаганы где-то 3 тыгынчаттан такка кийин Это начало 65 кило. Это 49,5% взрослого населения. от взрослого населения населения. То есть это очень нажимов поднимает Да. практически. Это был, короче, битая вопрос. Это эбие тәвин дә деме по вакцинации. Бу холор бие кадеме он примердер балдыр нехлектеринен улан көрөр болак бутна. Холгор вакцинация үшөйдик барамер нехлектерге өрү аяк. Ол жукуду холор жаркан нехлегер. Агон төт хылы бир бирген нехленете улхан нехленте уже вакцина ылан олор. Блин уже 2 ревакцинацияларын ылан элди. Манна өрүлара бир хылы 9 бирген от населения. Но бу манна была завозной случай был бы, да? Семейный контактор балдырды. И невакцинированные люди. Он там была кырабыргында туктарды. Күндө эдине хелегер. Отуда сыра бирген вакциналаныр. Манна булганы ал почти хетте бирген нехеленете өрүдү. Туукка өңөлжүнө хелегер. Хеттун хетте хылай хеттун агыс бирген вакцинированныйдыр. Манна булганы биргене үддүк төт хылай агыс. Окунун барамантан улаханан арын кореттакка быйыл 90 гыйдыпты. Онтон ол жөнөрө кореттакка манна өрүлөрө биргене мекеп көрөт. Ол жу курдук эме бор өңөлжүнө хелегер. Хеттун хетте бирген Кировтар хеттун 2 бирген вакциналарын олороллар. Улахан бирген нактырмал жаарга жекимде алтынтан таксы бирген улахан элените уже вакциналаныр. Он аяк. Но все равно манна завозной случай болын хеп. Он тастан келбит киги өртнарар вакцинированный да киги жен хеп. Ол гынан баран вакциналах нехелектерге өрү кыжыга аяк. Басты дуду көрдүрөр, бии примерно теме көрдүрөр. Онотон эме этен ардылда бу кенники вирустар, бу реңи вирустар олгатыптыр. Олор бии вирустар бит этеллер. Көрөллөр, өрөктөрүнөн көрөлдүр. Олар былыргын болганы бир семья эгер бир эркеге жен хепете. Олар кине жетигер эме маска кетер, бете туспа алып, агыр иттек, хоттордок болганы атын член семьи бир голор кийде өҗө болгон хепете. Онук сушидер балдар. Бир кийге жер огото ду кергене ду иҗи. Билинги вируска семьяларга, семьянын өҗө. Оғылын, елін, ағалын, әбәлін әхелді. Кырада контактас бұп болақтарына, бұл контактары еті өтті, кырады көшіс бұп бүттілді. Бірағанек қағыжы бұп бүттілді. Бұл ғывай баға ғыжы бұтым, ғывай баға ғыжы бұт кейі бар еті, ол ғыжы бұт, ғывай баға бұтыр, ұжы қасты кейі ғырейді. Встреча одноклассников. Онны ғыжы бұттыр ғы, онтын әме кемері ғыжы бұт кейі кәлі ғыжы бұт, онны әме қасты кейі ғырейді. Бии пример битре болбатак атын республикада атын райондарга донну. Бу элбах жондор көстөр мероприятияларга. Ол встреча одноклассников, төрөбүт күндөр, юбилейдер, вайбалар. Мында элбах кеги көстөр, мында кеги агыларын маскалага алат. Чугас олороллар, хыллааллар, урахаллар, бир вакцина тарганар. Олен бу айтылып, мында мероприятиялар токтотуп канады. Бэбитин карыстык канады. Чугас жоммутун аттыгар бар жоннор бутун бараларын карыстык канады. Агрессивный вирус. Бир хыстан барандар аяк күнден уже жаллар. Өссө аяк күнден уже пневмония болор. Онтон биргендер даже бу эмтене хаджандар бу пневмониялары күгүрен. На фоне лечения. Биврастар бу демёмдук тилди. Олен бу вирустан ол карыстык канады, вакциналык бутунады. Вакцинал батак бутуна өҗөбүт күскә пневмония болар. Вплоть до улахан бирген гадыр. Это был, короче, вопрос про какие-то.
Дорогуларым рак ырылах кеһи вакцина ылар дожен ыйтылды. Барын эппитим, химия терапия күстә һәм тере убак полакатна онколог терапевтлеринен вакциналык канады. Аллергическая астмалах кеһи медцентр көрдүрүнө бараса тыйбын, ону метод под бирбеттер бәһәр вакциналык тақпынду пациент анализ направлениясын оңуруктарын чөптөйүр. Бронхиальная астма противопоказания болбыта, холоркине билин без вне обострения боллагана ылыктырнет. Элбакке болбыта, онне тем более кине ырылах булана группа риска болунет, болген булгучулык канады вакцина. Июльга ылжан баран үтөрбүт киһи иккистен ковиднан ылжан сөптөйүн ыйтылды. Ыджен хет, болген боллагана ыджыбыт жоннор в легкой форме ыджыбыт боллакатна үсүйнен вакцина уже ылыкка. Он в тяжелой форме пневмониялан ыджыбыт боллакатна через полгода 6 айынан вакциналык канады. Иммунитет бүтін күйден беріп. Бәйбіт иммунитет бар, ол күнен баран кенені оланы туға намырақ болыр. Вакцина иммунитеті та. Грипп утары қандық вакцина бар еделес? Грипп утары бігеға білген вакцина кәлі, сәви грипп білген информацияны тағарық бұд. Хасын бұланы бігеға ме вакцинация субботаға поликлиникаға болуға Инстаграм сайпытыр көрерін, асырды 11-тен 2-ге дылы келен или гам-ковид вак спутник вилы қабнер, или спутник лайт, эвитер боланы против гриппа, эми вакцинаны ылық қадынсы. Тоғы вакцина туғынан еген интернетті сурьелларынан ден болуқтағы официальный суруп кеген олығылықтақ болдыға деп. Интернетті кем бағар туғы бағар суры жоқтарын шөп болдыға дейділер. Оннук, олин боланы официальный сайттарга килен көрөхананы барты Роспотреб, Минздрав, официальный сайттарга, стоп коронавирус сайттарга те правительство тохтары барта про вакцинацияны шевадыга роликтар хайдах вакцина килен хайдах антитела өз категория дери өйдөтүмтү тохтар балдар роликтар балдар. Уну тиен бары көрөхөдүн. Вакцина хайдах арастаганы бартын үчү кепсен берет. Вакциналан баран беременный боллақпана оғабар жайыр дойден ыйтылды. Репродуктивная функция вакцина жайбаттен учуна терапевттери, анын информация бар, официальный источниктарда. Дорогуларын құрылы балыйхаты тоғыз суббота өрүбүлге өрүлілер, уколуласы жан тоқтан қалар 2 күн дебіт. Эмпиляйтеримизде выходной дақтыр, антон если хайыр болықта, экстренный ем болғаны уколлық дақтыр болды. Олаты вакциналамыт кеһи 2 төгүл сәрәхтә қабидден тоққүйдатын келдер. Онны көрі болбада білет уақытен тәлдері болы. Вакциналамыт кеге ол скрытый носитель инфекции болыр егінден. Любой кеге болы скрытый носитель. Потому деді қана боланы вакцинада да оқ кеге вирусы носитель бәтеме болын. Ол ең боланы бігі бұл вакциналамыт бігі бәбітін ордық больше қарысты өт. Бұл күйіске өт жоқ бұтты өбірде. Бұл уақытен өйдөл бар дейді, әтен ағаттың вирусы носитель. Бұл кейтон бәдігер вирустақ болы тоға өт жоқ дейді. Врожденный иммунитеты күштақ, оны жондар балалар бәлер врожденный иммунитеттері күштақ, олеген любой уник вирустарға кеге легкой формелі носитель күдік еджені. Кейін бәтін иммунитеті күштақ болды. Так, бәтін иммунитеттері мөлтақ жондар балалар еті уже симптомнан проявляйся, уже хәтерлер пневмониялан келен барачын. Но таких людей очень мало. Носитель күдік еджерден это процентов очень мало. Все равно симптомы дают. Или какой-то насморк, или кашель, или все равно какие-то проявления мало. Вот истинные носители, это таких мало очень. Нюрба поликлиникада вакцинация учета хадда харабелердеге суық курду колубур бастыгы вакцинатынылан баран ылчан койутан тиибит кихи иккихин ларгынута урутул бүтүн тухунан канына да белетен метагата мана хадда хойдук кашыбыдыр. Белетен бит болуктады, то дете кана бие каз бит вакциналамыт кихине федеральный регистр вакцинированных клиникалдер бит. Олим болана барта келбит вакцина учуктанар. Или оллана букине вакцинаны сериялах номердах, олим букие бу сериялах номердах вакцинаны ылдады. Если улатен некоторый вопрос тахсар болдағана запись уқ бола бие хами горячая линия зона қатнеп, эвитер болана келен заявление урген көрдек бітінеп. Бар болуқтақ. Невролог біраз приемнур доден айдылыр. Невролог біраз пока білген отпуска ғадер, бұл балаған иегар хеттіске тақсақта. Поликлиника үләһеттері ғылдығыттар ден сұрақ кірдік тұхым еді деділер. Медицина үләһеттері жоннор. Олен бұлана медикке қанықта ұрынын өдіваттен болбадақ. Тем более олан медицина үләһеттері ғамы основной тұқ ачаққа жылдыр.
Өлөнтө бидилен хим бир случайдар балдар, то поликлиника барта ыджыбыт ден сурах сымыя. Методвод күннәккә берилер иде биттер. Барны меппетен медотвод временный, он постоянный ден, монолана брас бәйті бахарар, он толарын, он временный дерга ол эти обострение хронических заболеваний, это острые заболевания ден болар, он период грудного вскармливания. Иккис вакцина ылан баран 6 айын аспытын кенниттен ревакцинация ылан баран 6 ай болан баран эмие ылылдар бөлектер. Барны меппетен бу пандемия береметер рекомендацияның хылга иккеде ылыкканады через каждые полгода. Онтон бу билген бие нурболугун олоктоктора, республика олоктоктора, Россия олоктоктора өйдөмүт бар вакцина бутун ыллакпытына этеңге бу агон биренге быйыл тийдакпытын өтүн эхил уже пандемия бут хук болду. Ифаан алиһы манның ороллар да жана кылды. Ифан али хомрот. Вакцина ыллыктарына оголоматтар да жана кылды. Барны меппетен репродуктивная система, олаты төрүрү угуру система тигер жонго даганы жакталарга даганы бу жайыта хук. Аты бу ыры сенен ти грипп орви кудемети тунан балдарның барып дакадакты. Оргор колора ачан калыр бу токтор жон аксан онтер эмискел бен таккар. Билген кели бары бар болан булар. Билген Есть такие предположения, что эми сезонный курдуктилер, жандар ученые дереметелер кардысы, но көддөрдө вот сайын эме күйрәртте лата бу сас күйін халлан тымнерттан би орвилан олар жер жандар жер үгүр боллагана бу сайын ортотыкта такарты. Он говорит, что это сезонно ман хайреме кадерсы ходук, но көстөние аңа бу тух инфект вирус олен билин виртен якты. Так, конечно, билин булланы бу хас холбыр май февральга бияга өрүп толага ягата. Онтон булланы кели бары элбен бу хайыңны биремега көңү биремега бие карабыл баккар атын улустар бутга республикага жугуска кемел беде тойлы катты. Жондар бут отпуска бараллар, келелер, сыргел бир, контакт эл бир, онтон бу өрөме инфекционный өрө боларын бытынан үдүн. Минти барын Наталья Николаевна вопрос сейвен берехим барын ти беременная репродуктивная часть уверенный бахпа идете вопрос адах полити бу маннык жеме тугунан барыхта гриппу лавутти, например, беременныйдер лалар обязательно улан келбиттер уже хастахылны хаджаллар, потому что беременный жактар, например, ридагына кинеха пневмониялатагына хаятагына кинеха беременный чөч антибиотигин противопоказан дебар теген вирус противовирусный даримени окта кине отулар куаган жейин олин онтон харыстанан эхили билигин эдер уяллар ого оңуруктарын багардактарын эддеттен уже грипп пневмококковая вакцина бу против коронавируса эддеттен уже билебненен ылан оңуруктарында ол беременный болан баран касереге тиен баран буманны пневмониялан или коронавирус табар түгенер кинин антибиотик берхан болар. Ол антибиотиктерин ол интерин вакцина тагып куан жейин олин онтукудан уже билген оңорон кайырып барылхытын обязательно вакцина лыкытын нада болар. Коронавирус гриппутары бар белемдене канат. Муниципальный бесплатный лицей бакахан көңүллүлөр жана кылды. Улахан жондар кемдер билген дополнительное финансирование күтөн олорот. Эдде буланы келбит качы барты битен билген бердек олорот. Так 2,5 бюджеттен сак фармация аптекада беректак, оголор кемдер билген хагалан берем дейди. Иккис вакцина буну лыктакын ылжан антибиотик хесалжабын вакцина лыктын сөктөлүлөр. Иккис компаниянын в течение 3 месяцев угон хеп, ол гынан барта желательно угап курдук, үтөрөн баран өткөлөк катынады. Эндокринолог билет берилер. Эндокринолог браспыт пока отпускага жер. Вакцина бутун тугунун сертификаты ким берер жана айтылат. Госуслуга калар дебиттер, онтун госуслугам сулук дебиттер. Госуслуга булгучу хас биддеки яка билген надалах услуга болар, тоге кабулишный кабинетка сертификаторы булбака арас услуганы электронной форме ылыкка хеп элбега. Пенсионный фондтан да справка болдун, атындан налоговойдан да болдун, олентон нада госуслугада. А так хук болгон участковый терапевтка биле.
Билигин ровно ОРВИ грипп кеме болон турар дейдибиттер, хайдах арарабын ковид симптомах тебистен дейдилер. Хатын ковид симптомы катары бир олген боллагана хим бир орви симптом бар боллагана эги брас булгучуңуре катыннады брас көрөн баран быхарар нада боллагана ПЦР анализ ылакпыт ол контентте МТХ хим бир протеовирусный препараттары ковид МТХ атын орви курдук эме протеовирусный препарат анылар олгентон анализ бирлердери бир онук же барар онта анализде билиннаны холобор основной препарат был рекомендация быгытнан умифенавирдин бу деген атыга бар арбидол денет. Саңа үләгә кирер ки бастыры вакцинатын кенне үләли кирер кәүләнер бүлән иде. Вакцинация үләгә кирәһенген ошо работодательлерге саңа үләгә кирер була һәм бир полный курс иммунизация аспы булакта. Улата 2 вакцинатын бу булакта. 2 вакцина бу була бидере кирәк. Үләли билигин дагы үләгә таксалларга билерге күдүк бии регион мутыгар бии регион мутыр бота хөссе да онтан таха Российская Федерация регионнарга вакцинация в отдельных сферах деятельности обязательно будет, уже образовательная, торговля, услуга территориаль, ресурсоснабжающие территориаль, детской культурной тохтар барта билеген үләһәттәре бу үләләргә кирәләргә тахсалларга билеген уже вакцинация идәнен тора. Полностью двукратная вакцинация. Но работодательдер билен ороллар үләһәттәргә бер уведомление туттарта булактар. Основной то бюджетная сфера түгел күчкә барды, но ИП түгел индивидуальный предпринимательләргә эме ити торговля услуга территориаләргә эме нужды булакта. Олен işte ИПлар торговая сфералар истер болахатна үләһәттәргә уже специфичный контрольлар хаски вакцинатын бутын вакцинатох үләһәт на данный момент bu постановление легкое и уже отстранение по пунктах должно. ИФА анализ того башка болбатар идем италар. Тиме вакциналарлар ИФА анализ турарналар булу бу ИФА туттырар надо того. То где-то канаты бу показания элбах титрдахпын антителалахпын дир ондук. Олем болгана өйдәҗүк болакына это уже ки күскө жүк болгана билдер хим бир балага көрдөрөр олен ол кини алтыйнан беленеме үлгөн хеп онтон буланы колубур кини эдеринен каханыр өйдәҗүктүн тумулу жүктүн ковидтабытын болу дип болган это в легкой форме хим бир кини иммунитетин күрдөхтә вакцинаны улин антитела барын болгон бий көрдөп колубур эбитер болганы антителата бар болганы кини өйдәҗер болганы уже симптомна уже ковидтабыт ки болор. Это будет плохо вакцинация шагында кайы булура. Кинем балыга бу элдак киһини вакцинадан кабарга бу выездной вакцинация гене ритәтиге бусынан бу төһө көҗүстәгән көрдө булманлык нема. Эрдә хайна моргаҗып выездной паркка ну тохта хин җеннәр кәлбеттере антон ас бу неделя бу неделя авыр бу путер площадь Степана Васильева улган киһи кәлбәде. Олентон хатан бреме бу батак боллакны колор би уже каждую субботу бу балаганы егер поликлиникага субботага хасырда элеккедери вакцинатуралык бут. Эм атын сихири этагат та жебиттер. Бу гарагаттан ковидтен тәрбияле өтер каршысына бергән. Умифенавир это международное название, он так торгует арпифлюдин бар, арбидолдин бар, он это противовирусный говена, грипфирундин, капли в нос, это спрейдин бар. Нурбага тәһә киһи җибут тенейтиллар арасына обым тибыла. Аны шигириши баһарын берек калай. Бримов сенен бие нурба улгар күз отут икки үрәхтәпт. Мөсөн бие нурба эмтенәҗер, еттон хетте амбулаторно, олата через поликлинику җеләргә эмтенәҗерләр, онны отутагыз үрәх стационар эмтенәҗер. Бу стационарга хаташлар туруктар хәлдә бу сенен бу гыры элдерге мекүш кажар болду дитләр, хәлдә бие. Эдердер давалдар хастахтарды киреллер, олар буланы бу хайынеме тоғын чалақ пыджағас бидді вакцина ұлбыт эмтенән жүгді, олғынан бара күні онтан тақсыры қонук эмтенән барын тақсырды. Пневмониятыны көреді, даже из-за того, что бирері компонент вакциналады. Вот эту вакцина көмелі әрінеме көрдірір,
Так булан, конечно, оғылар стационарға хуқтар, олғынан баран жүкіскай коракка инфекционный балыға әтелерінен оғылырыда әмел бәді, стационарға керелер әмел бәді. Уырханда тұрықтағы оғылар балылар әті, жүкіскай коракка. Бияға оғылар баран баутурын әмтен әнжалылар, стационарға ұлған жүндер балылар. Уырхан тұрықтағы жүндер бұтын бейі ұлған пневмониялақтары нермей коракка маршрутизацияны өтәбді. Вот эти улхамма поражения лак говорят, говорит, хрен никогда не надо восстановить полар да чуть брать. Восстановление өр барар, реабилитация. Олеген боллағына әме бәлерін қарыстына хаджақтарынады. Бұл көтші икістен өйдібіт құрдық әме хылаңарынан не вакцинациялықтырынады. Бұл манна ме дыхательная гимнастика надо болар. Оны реабилитацияға планово беймегі талыбыд. Олеген болған әме участковый терапевт кәдер кәлем көрдірім бұд. Реабилитацияға бұл барықтың бағарылын ден әме тием көрдіріп құтын әп. Метапод кенде вакцина ылар бар, иккис компанияны гардылы отчаға үлететтен тоқтурда ден айталар. Метаподтақтары отстранение бар баттырын. Метаподтақ отстранение бар. Батқас биди тереттаға бихи ағуан бірген вакцинация работник ба болықтақ. Ол қалбыт үйбі біргені, кейінлер ол метаподтақ жонда болықтырын. Ол күрдік постоянно дәветі временне де үйбі біргентен тақсы вақта. Олеген ол метаподтақ жондар үлектірін. Это более работодатель, более шедеші осылелерге көрін. Рәлбақын тағы өзіне оқылелерге енді бұд иеге қанды. Дистанционны қайран, но онлық жондар астанайсы бұл баттыр үлелелер. Үйбі біргентен тереттаға онлық жондар бейіқта. Давлением олық түспет боллағаны вакцина ылавын дұс оқту. Атак вакцина ыла сатабытын давлением түспетінен вакцина бербелақтары деймір. Туман әме бұл күтші біраз кітері көрдірі қотынады, онытын әнтенен барыңыз бір вакцинаны туралары олды. По записи олық ұңыр баттары бет вакцинаға дебеттер бұл. По записи свободны кәле қапнеп, кейін ғал бақыл бада қас бірдені хелекке, қас бірде бейға врачебный амбулаторияға фапқа вакцина бар. Олен болғаны қанық барын хелекке теңгеді поликлиникада болды. Асырдыттан кияңыдылы вакциналық вакциналық қытынсы. На выбор спутник Лайт или спутник Ви. Мен бағың оғылар ПЦР төхе чол кәдік көрдірі. Нюр бағың ПЦР бұтын білген подтверждение ажыбускайға өті тұрабыд. Онтан олан білген уже разрешение кәліғана без подтверждения барабыд. Так барта үшөйдік әтенге үшөйдік оғылар. Подтверждайся олар лабораториятер. Поликлиника при входе то антисептик свой была 1 числа. Персонал на вопрос, почему нету, не смогли ответить. Мен бүгін көрдіктер бар еді. Бар ханға үләйт тұр бұда олы. Оны под контролі дұқты. Кітіға түхерерге басқа бөлен айталар? Кітіға басқа, ол строго по показаниям. Әметтің бұлырын дағаны, бұйылдағаны меджендерітелер, коронавирус статлар дағаны, бұл ПЦР-дара положительный болды дағаны, компьютерный томография чүйғатылар. Онуттан әме қас бидде исследование показанияларда, рентген оборудование, күстәқ облучениялақ, олген барларын үтпаттар, бірастар показания бар болған. Ол бір күстәқ өтел температураға қаста күнге үстен төт күнге түспәк болғаны, адышқа тымы қайтарар болғаны, көске теңдетер болғаны күтіге баралар. Так, бүгін өрейдім, бүгін аналиен положительный, а так самочувствие мүшвей болғаны эбия облучение ұлғатан надо тұрық. Диспансеризация подростков была тұрар дойділер. Диспансеризацияны бұл хорақ узкий специалистар бұд пока хоқтыр, а так хағылық бұд бұл күйінікті. Ковидтан баран, ковиднайттан тақсан баран, тоғы самоизоляцияға олардуғат болдылар, урут оларулар бұғылағата дейдіктер. Бихи буланы білеген ПЦР отрицательный результаттах тағаратывыд. Бихи практически бихи стационар бұттан тақсаларға все с отрицательным ПЦР тақсалды. Урут болғанды, конечно, білеген әлбәқ кеге пропускной бұд. Урут әлбәқ балырық тағатывыд. Онны буланы әдді положительный результаттах, если улучшение состояния, кене температурата оғ, самочувствует еще и болғаны, бихи әдді без анализа ПЦР тағарық бұтын хепеті. Білеген дағынындық бар, олғынан барам бихи білген жөнлер бұтын отрицательный результат бар болғаны биді тағырып. Вакцина на выбор дойділер, кеге бәйті білер дұлғанлық вакцина ұларын ден. Бұл вакцина бұқ ұратылақта еқол, өті үс раз вакцина лақты, бұл кеме қараден анавлақты, біді қайдақты?
Бу на выбор бягата каяк капнеп, олганан баран ти барны пидем курдук спутник лайтины ылар бола капна ти защита та ари тух намыха хоспол. Лучше сразу ылар бола капна двух компонентный ылык канада. Олата или спутник Ви гамкавивак, или эпивак, или ковивак. Кандык барына. Онтон ревакцинация улам или иккистен ылар бола капна лучше спутник лайтты. Иммунитетін ордық болдың икки компанияның вакцинаны ылық қанады. Атак, улахан разницалары оқ, бұл вакцина ордық үшіге ден әме бейхеттәппет. Все разрешенные вакцины, у всех степень защиты, эффективности да, на одном уровне. Метасводта хулягать справка на участковый брас беренчик то или комиссия на гарбулили. Если вопросов нет у участкового терапевта, вот медотвод твохогус, тюргенек бәйті бахарар болана, участковый терапевт бәйті берер. Наталья Николаевна сырала хулягар сидегейлер дебіттер. Мақта. Метасводта кеги ырыны тарғаппақ болилді. Қандық бары кеге тарғатыны? Например, биги ханны организацияға спышка болар түгенегер, ханны болар түгенегер медотводтақ жөндар бастығынан сразу изоляция олар. Потому что киндер вакциналары хоқтар, көмескелі хоқтар, олеген киндер бастығынан как контактас болақтарына уже изоляцияға баралдар. Киндер өйден хептер. Олеген бұл маңдық коллеги бір организация олеген біге ауған бірген работниктер бара вакцинированный болықтарына да, чтобы спышка барбатын күттік. Ол үйбе біргендері күйен бәлерін дұрувелерінің ұлбаттар. Олеген киндер ол дұрувелерінің ұлбаттар не ғачақтан үліғата харбаттан емес олеген. Киндер организациялары оған бірген приютойды, олақан спышка болбат. То в случаях, если берет киндер говорит, да, на хаятхана, олары харазы изоляция, олардан под меднаблюдение, оларды тлуют сразу. Сүйе қырылар үшін вакцина ылар бөлен идалар. Туныме индивидуально брас барар, анализтерин көрөк канады боло, каган кини обострениеде бола жууда, кандак төһө күчтө обострениеде бола жууда ден оны брас көрүм бар. Брас бәйти бар батагына, олар кини камыя өтөр документтер. Кыты результата кас конуган билдирилер. Кыты результата оңолон барын кие билдир, асенегер брас уже зонанетер. А так, аспыт неделягате лечебный корпус пытер хирургия ремонт пола турбуда. Ремонт системы отопления, олиеномна отынар арамбыт аяк күнгө кыты үлелер көрүнбүт. Постковидный реабилитацияны эге ытаптоо ден ыйталлар или ханны реабилитациялана буны 2 жыл жамбаран дилер. Санаторийга, манный участковый терапевт кытер чугая катнады, ханны место барынында баралар. Эпивак нюрбаак элбите дуаден ыйталлар. Эпивак бияга келе жубута, билим пока в наличии хох. Вакциналахтар 9 жылдар эден ыйталлар. Бу вирус, олин булатын грипп болуган барамыт хиндир гриппинан өйдебут, ол кын бара более легкой форме. Олин эми вакцина үхүс бирген бу ырыттан барстала. Только буланы хим бир иммунитет бар болар, защитные клетки холор. Вирус кине хакирер, төһөдө вакцинировандан хим кине улана холор симптомнан хем. Бу хорожондар бит эми балаларда как насмарк кулдук ахан калбыт олар. Просто вакцинированный кине контакт аспыт ПЦР положительный, но 3 күн насмарк табыт ол кентен ахан калбыт. Вакцинированный жон обязательно өйдердем ата. Это, например, өйден хэп, но в соотношениях был рынок это холлан кодак бит, но той кырак бирен кийет. Например, сюски вакцинатовак кийет ыридан сюски варты өйдер. Онтон бу сюс вакциналар кийеттен аяк кийтер өйдер. Ончере кийет өйдер деп бара. Онтун хабыт тоғонун өйдер баттар миллиметр олар. Ол онче кийинге жамбаран все равно в легкой форме агардалар адагат. Оны боростырдык соотношение так. Ата ол вакцина хок болгон поголовно бар өйдер. Ота билим бу вакциналахынга туаккалдар хоркатлар юсанан буландар баллар ду нехеринене касара брыганын хамдыгар чыгылага жере вакцинаны калып. Ну бараны пибикуду блин нехелене роюндун огон брыган взрослое население вакцинациялык такту билер бикуду билген улхан жоммут району дүйөн 15-тен такса кийба огон брыган доллар буду би 12 артыгынчаны улхан жону вакцинациялык так.
Bilgin ağız tühünçe kerine kihiyen çok ahatı ut, uzu hette tühünçe ağız tühüs altın 5 kihini vaksinasiyalatı ut. Üstüne dağın 12 ağız tühünçe ağız elbek kihi. Vakcina bar, gelin, vakcina ılın. Beyagat flat kıtın bu ırı tıkta turgar uğru kututnadı. Haz biddi, yürboluğun oluqtawa. Mana etiqanada bu aymaqtar gıtıgar diyeket gengtir hasta, ağam hasta çönler, bireminney ejigit, baltılar gıt, ballar etkergetler gıt, bar bolaqtar oğulur, gutun kön Qarıstan, haz biddi simya bu çilene ulhan jönler gelen vaksinasiyonu ılı kıtınnadı. Потому что bu hamay bu ырыттан сух болар bu ağam hastahsönler kinlerge летальность очень высокая, ырыдылыктары 50/50 болар. Oleyin бачча vakcina bar kemiger, бачча vakcina bu oңорлуут kemiger жон олуктан турur денеме саныкка куаган. Oleyin vakcina bar, bu ырын туктутар бар, oleyin kelen vakcina atмандык. Дроболарын февраль игга ыл бутын дилдер, эре вакцинацияны кахан лылы дилдер. Иккис компаниян кенеттен 6 ағат, онтон жылдық қайып. Білген, ұлбық болақана спутник лайт, бігені әлбақты уже ме ұлда, бұл особенно медицина үләттері, бей бары 90 олуны үйді ұлбық бұд, оны иккис бітін уже ме ұлан хағалаты бұд. Иккис быһыыбын эбэһэ түйүлбебир хонун баранылабын бу кэлин ылыаккын сөптү ден ыйтылды. Тон улғанлык оғатпаққа хүлі бір қонық аспытын кәне ұлыққанада, атақ болағына до 3 месяцев уғын хеп, олғынан барын иммунитеттің еме ученайдар чинчейін көрін барандар қаяқтыр, хүлі бір қонық болан барандар, өсі бей иккис компанияның ұлыққаны иммунитетін үшейін болардын. Олғантын оғатпаққа желательно хатанар болағына хүлі бір қонық көтері кәлен ұлыққанады. Оту бохолор иккис компаниямын мен бир хитгалам марамын атын хитгалып пынап тагыл иккис компания. Ханна хаджаргынан. Сүйүз быган ылжарден не факт бу син ылжыбакка хаджыбыт вакцина тада суоктилер. Бу мандык чоңга кеге кандак айын хеп болуйттым. Джон, конечно, в основном... Тарсачынар баккарин. Тарсачы диссиденттер ден аттылар, это... Просто, например, в случае, кинлер семьяларыгар нук летальный до тохту случай хох болды. В основном, эдер жоннорунуктар, эдер жон, конечно, врожденный бии, асты жонный врожденный мунчапыт күстяг бұғырыны билиммәппит. Олар даган улахан жонна бии, асты жонна бұғырыны билиммәттер. Жехнет тахны. Например, кыртык хөтөлле хөтөтü hem 1-2 gün температуралан барамын тахсыктар улаханаңардар. Но бұғыры, эти барын этен аспытын күндік хронический ырылах жаңа запустующий ырылар дах боллактарына 6-5-тен үе 6-тен үе хаста жон болларына беременный боллактарына бу возрастной бу тоққа группага бу атом группага бу ыры отой үскө кирет. Олен кинлери Қарыстан бу ырын таргаппат булар тугар бу инфекция дальше тарганбатын тугар вакцинацияланы ханада обязательно. Ол үс бирген өдеват бүттен, например, эдер кии, конечно, билме. Онтон ол хастах кии бар болан, ол кии, конечно, ыраханды гыч. Эдер кии манды гырыны билме. Олен Қарыстаханада жондар бұд аттылар бар. Билигин как раз оскола кеме болла. Бу олар бұд хамай тух бу. Бары элбақпаға хүштеке оғаны бейіп помещенияға келдерен өйреттен қаян. Химбир өйреттек бітінден олар бұтын өйреттек қанады. Бұғалқаттан химбир өйреттелі бит. Тух пар условияны билин идден туран приемканы бартын ахыртыт. Тух пар кластергар бартыры циркулятор. Асырдай оскола хирелері фильтрация, термометрия, оңырар антисептик қаян или ғуныр көбереттен бартын или ғуны хаджарга профилактическай туғытуғарға билин қаян олар олейін билигин сөбелемете терапиттерге сезонта орви хағаланна респираторный инфекция өтіме бидденері барбелерге күдік бұл күйін хас бұл өрі үтүддүр гриппка белемненәһен бұл хаңа елкентен жо грипп боксу барыға орви еме тарғаны парагрипп гриппы барта тарғаналар олейін билигин олар бутугар мен как санитарный врач сөбелемете ношение масок обязательно онна профилактическое лечение уже блин хағалы детский грипперон, арбидол, профилактических дозах уже иген. Полный курс, например, ончик күндетті, уже бұл сезонға иген нағыла тақтарында да еще болар. Хепке таңындаран попагодия. Хепке попагодия таңындаран. Бағалыста өджі-өджер бұл сұраннақ мұнута бет көмея хөтөлі емалынығы олар ұғыты хоққанады.
олорго бу ырыны коронавирусту болалар деп болин тарапа кудук как биди терапевтик бетнестак болуктак. Эбия темете этинник хаңарар надата ох эн колбор бен убак боллакана эн хаңарма улума. Эн дорубен бен жылын эн чугас жона вата эн онуктен ханыбын болла. Оты би бу келимдан жондар этелер би ырыктар. Аймактар эттелер. Олар уже хуок жондар кендер. Бу вакцинаны ылбыта болар бар бу титыннак болот. Бу ырытты. Бихерастер бата менниктен делдер. Не хотите, не хотите получать, не надо бягат свое здоровье, за здоровье своих близких. Окунан баран атын жондарго нуктен улак. Хаямат. Вакцинаны быйыл арибатактара. Вакцина вообще хаста госпитальга бар болбуда. Вакцина бар болан быйыл хорго инфекционный ырылар вообще лок болбуттар. Во всем мире. Оспада болду. Блин, туберкулез кенемек агаян турар. Урут билелдер, агамга астар жөндөр билелдер. Полиомиелит, коклиш билелдер бар, доголоң коклиш. Ол ыры олук албактырет. Во всем мире. Вакцина бар болбуда, вакциналар болбуттар, бу ыры вообще хук болбуда. Практически вообще не было. Ол полиомиелит, агаяк дойдуга бар, где нет вакцинации. Корь хуох практически. Как люш практически вообще нету. Вакцина кай буда. Буда верене вакцина кая. Олен этинник хаңарар ученыйдыр оңралды. Күстях жиңнак ученыйды научный исследовательский институттар оңралдыр. Эми хорохтар этелдер бу хаңа вакцина вертилип атакты. Оны вакцинаны бу эттекана бу манты кумакаттан тура ою оңрал курду болбадак була. Тебелерден улам барында. Просто на основании ранее изученных, ранее созданных вакцин создали такую же вакцину. Олем буланы неизученные вакцины диди хаңараллар, это, как сказать, диванные, как называется? Диванные войска. Диванные войска. Бүтүннү Россия ылан олорор. Хирдой дуга бары ылан олорор. Канада кенеме процент вакцинацияме улхан байты хеттон бұры. Кимдан онно утарсыват. Аяват ылалар олор. И процент заболеваемости низкий. Бияме онық жақайық қайын, тоққойдық қайын, вакциналық қайын. Ылжығыт жонына өте вакциналарынан баран ылжығыттарын беретағат төлер айтамыз. Көребет, хорох жоннар буланы вакцинаны ылан барандар сразу веджалдар, оны жоннар етелдер. Бұл вакцина ылан барандар ыридилады. Вакцина вирус болбадақ. Это компонент частичка вируса, белок вируса. Олен буланы кене хаддах таны ырыны ырбат. Просто буланы эме хадара жоннар бут сыйдүлер. Вакциналдах бuna ханыкта ырыннан туланды гыжва кудук болбатах. Бирте юведен хеп олен эме карыстан хаджаканады. Особенно хүлбе бир хонук, ол хүлбе бир хонук егер иммунитет өскөр. Олен шөйдө карыстанан маска кетен элдах хыджар хиригер улханны гыжвакка социальное дистанцирование тутулук канады. Санрейс ханнык уңахуллар иделер. Санитарный рейс – это перевод пациента, это уланатын верхантруктах экстренный ден будет. Кардиолог брас илодип дөнер бага дидлер. Кардиолог брас бар, билген пока отпуска дер, бу балагана егереме үлететах сыктах поликлиника. Спутник Ви и КХЛ 9, потом Алтай, то он дидлер. Бұл ревакцинация кені болақта? Ага, оттон ол тух болду. Пандемия времете олен была иммунитет бүтүн өсө күгүлдер болтан тинник дополнительными раз в полгода. Магазиндарга дистанция тутуспаттар дилер, ирдегил күгүлбүн дилер. Автобуска антисептик бара болду дилер. Кас биддикиттен тутулуктак булак. Олор булан мен магазинге кирен барам дистанция каяпылыкын багалста дистанцияны тутугун денемет якпын хеп. Олентон кас биддикиттен тутулуктак. Киттер тултак, но кас неделяй билин поняталыйут, анна административный билербин административный хамыге, анна полиция сотрудниктары неделяй берекелилер, неделяй правонарушение булалар, маска тоғы жону неделяй тутан
административные меры атардалдар. Олин общественные места маскала хаджин, дистанцияны туту хаджи ханат. Ылжан баран үтөрбүк киһисин бир антителалаах болар бу. Тогой бэхет приух каланы тагы килбес. Барын элетпетим, иммунитет после перенесенной инфекции более слабый, олен была он күйден вакцина ылбыт иммунитета ордук күчтәк булыр. Оны күйден берет иммунитет бутын. Бияна элбак киемет ылбыда токтолган осложнениялары токтарда болот. Эпивак кахан кадar дилер. Бу конкретный дататын непеппин, эпивак оны тугартыс гам ковид вак ылык кылынсы. Элбе хроническая ырылах киһэхэ ханнык вакцина белиги тигир. Туманами в каждом конкретном случае раз бета выгара. Так хроническая ырылахтар буту гам ковид вак тене басар, эпивак тене басар. Так, туберкулезка нюрба маңнаги мештети битти билигин хайдагай балатын дилер. Блин, туберкулез инфекция теме бар, темир выявление бар, укунун барыныттан ары ситуация көнне. Бұл оғылар үйрілері әме ары күтчауды. Оны күтчетар тұғыратын флюорографическое обследованияны ағабыд, бір гидде бұл күтчағы қынады. Вакциналан барын сертификат көйенул баққаджабын қантан олабына дейілер. Госуслугаға келеннады, қолыбырғыла госуслугаға хидбедақ болы қапна әме бейеға поликлиника кәлен италия катнеп, олар данный гид снилс куту барсы кирен калбыты болу, оллигин ти госуслуга кидбет. Или оллагана данный бар техеп болан госуслуга сообщение ити катнеп, что вы не получили сертификат. Күндүттен Далинкалана, Андрейевич, что был бия балжымы биремет тиен кәллеп, бұл бір час берлеу фидбет, онаттан түмекке бұл не болуын уқтақтырғыр бәялық тоқчен. Эти осынын Жиктан вакциналны Канада, онна тенеге тугы хетерен берди. Васылах нурба улуны вактактыра, оннан күндү көрөчүлөр. Бу пандемияга уже 2 жыл боло тура бияга. Бияга күчтәк лекарства бар болла. Былырын хугата вакцина, быйыл бар болла. Достаточном количестве бар. Бия харыстанар bu pandemiyini kıyır vakcina tuttuk butunada, olayım barıdın kördüğün bu vakcinanı bulgucu kelen ılıqayın, kolektivный иммунитет аңырыққа, оны бұырыны кıyıq қады. Оны дұрывені барым. Себатта минеме тән канатылар күттәһәвен, это онна бары ниманы тоқтағаны әпәппет, уже қас 2 жыл бір нималары көміскәнәһен, нималарын білен олар маска, дистанция тұтуғағына барыстой, уже кибарта, ода веренне уже маска дәгәтәрге дистанция тұтуғарға массовый мероприятиялар әддәқ мұстағынларға тұтуғанада, бәтчә білейін пандемия бұлышына готовность берілен тұрар кемейді, оны күшке бәйғат дұрубиятын, жоңғы дұрубиятын қарсынарға вакцинаны күшкелік. Күнді көрәчілер мүттен бұл кыттыхан турамманаттан баргытын эме вакциналды кайыңден ыңырабын, биге прямой эфир бит мадан түмүктенер, онуттан шуга жоңутун карастан, бәягатын карастаның биге фиддер битин кәтән көрөр болу. Көрсөк кадери.